Snap, right? We first time or the three wise men. Nyansa form yensa. Nyansa form yensa. The three wise men. Nyansa form yensa. Omaba eye anase omaba eye adore anase omaba eye party. Baby bi aye nam ho. Yaba, we have come to Adododie program. And I wo ehefa. Ewo Bugu Asante Achimbogu. Asante Achimbogu and o he omo dressing na. We the three wise men. And Toma ene shoe. I been see that a world record. O say I'm fair pension and for two yase. Then sa ebe two the three wise men say breya ojina one adododie chairman. Afena ya abefano organizer na ade adodode a afena yenya mfa unwe because nema bi ntiti so ana ya fa no colleague overten adodode entu de ye be consider ona say ye be ma wo chairmanship na ye nema bi o haji se rasta na ne qualify akwasi wo qualify na so on qualify ye tie say on qualify afena ye hwe program bi asami na me first wo ko asabi wa boda mu fie ne de ne no okay tie ni ko ni fie ko hwe na who say abasi o fun we no kama ma mfa no ntwaye nti sade na menu na kan sabi ye guso a ye hwem ye wi a ye de ne ko ankafo ama ya kwa hwehwe ye doctors wo ho ye pes me na mo me kwa ankafo eh wo heme gidigidi ye ko pesa kan se mu gidigidi ye duru na bibia ni a ya to ho chen ana bi be sin so no omo be fa fo we the three wise men inside Asante Achimbogu bibia ni papa Kumasi o say c'est femme coucou. O já fazer Coucou. Bra la o. Go. Let's try. Vamos tirar. Mas o fun na ni da o ma ni fen kai. On fait yo mate. E dia wa Asante Achimbogu a era assim.